Fil-qalba tal-Fgura nfetħet skola ġdida tal-kindergarten għal aktar minn 40 tifel u tifla u li hija amministrata mill-Knisja. Il-kindergarten jifforma parti mill-kulleġġ ta' San Albertu l-Kbir u l-iskola hija attrezzata b'faċilitajiet moderni sabiex it-tfal ċkejknin jieħdu l-aqwa edukazzjoni fl-ewwel żmien ta' ħajjithom. Kif spjegalna wkoll is-sur mas tal-iskola Mario Mallija, it-tfal li jintaslu biex jidħlu fl-iskola ta' Dominikani jistgħu jibdew mill-kindergarten u jkomplu bil-vjaġġ edukattiv sal-5 sena tas-sekondarja. L-iskop huwa li l-kulleġġ nagħmluh kemm jista' jkun inklusiv, jiġifieri llum il-kulleġġ huwa miftuħ, il-bibien tiegħu huma miftuħin għal kull tifel jew tifla ta' kull razza, ta' kull twemmin. U anke ta' kull età issa, jiġifieri l-kinder l-iskop tiegħu kienet illi il-servizz li konna diġà qegħdin nagħtu tru il-premises li kellna l-belt għal tfal minn 5 snin sa 16. Naturalment issa jinżel minn 3 snin għal 16 u allura il-possibilità li nkunu nistgħu nagħtu servizz li tfal li huwa aktar dejjemi, ikun vjaġġ edukattiv kontinwu. Din l-iskola nfetħet b'mod uffiċjali mill-Majjistru Ġenerali tal-Ordni Dominikani Fra Gerard Timoner li bħalissa jinsab f'pajjiżna ċelebrazzjonijiet li qed isiru mill-komunità Dominikana dwar it-800 sena mill-mewt ta' San Dominku. Il-fra li huwa s-suċċessur ta' San Dominku faħħar il-mod ta' kif jaħdmu l-patrijiet Dominikani hawn f'Malta. And that is really very close to the purpose of this school, which is for students, very young ones. They are disciples. And we hope that whatever it is that they will learn from here will have a fruit in the future, not just in the life of the church, but for Malta as well and for the global community, because there are so many people coming here. So I think that is really a very important thing to realize. Bħalissa fil-Knisja tal-Patrijiet Dominikani fil-Birku hemm esposta ir-relikwja tal-kranju, jiġifieri l-biċċa ta' wara tar-ras ta' San Dominku li nġabet mill-Monasteru tas-Sorijiet Dominikani f'Ruma.